Hey Royals, I hope your confidence crown the same way I am. If you're new to the channel, please consider subscribing. I mean, it is free after all. My name is Kemyaman, aka O'Kenny, back with another video. Let's roll that title scene. All the way and face it another day. We go bottoms up. So Royals, I'm going to do a vlog in Setswana. So yeah, I will try to figure out how to put a translation for you guys. Please switch on your captions, the CC, the button has the written CC. Please switch it on. I think I would be able to translate it there. So yeah, from now I'm speaking only Setswana. Babu khosi erkele botse re mo matsapeng a sekana ka seng gona beno gare na metsi ka mo le Eskom e ntshitse molaetsa wa gore mabone a tlotsa magompieno ka ura ya borobong go fitlhela ka ura ya botlhano ga tsatsi le dikela jaanong wa itse nna ke matlhatse gonne at least gonne ka mo gae re nane dromo ya metsi jaanong ke kgonne gore ke fitlhele metsi a go tlhapa jaanong fa le mpona ke le jana ke bidisa metsi a go tlhapa gonne ga gonna ga rena metsi ga gona metsi a yang go gizareng a bollo o tse go matsapa like ka matlhatsi nna ke na le metsi go batho ba ntse ba ba senang metsi ba leng gore ba pala ke go tlhapa ga bana le metsi fela a go tlhapa fela ke timeng a go tlhapa fela ka mole Eskom e ntshitse molaetsa ya gore wa gore mabone a ile go tsamaya go tlwa ka ura ya borobong go fitlha go ya botlhano ke nako e telele le ntsi ga rena metsi jaanong re tlhoka le mabone ga ke itse gore Eskom ka gore ba nyaka go dira ditukiso tsa metšhini goreng ba sa ilokise fa metsi a sena a boa go matsapa mo Tshwane go matsapa mo South ya ka jalo ne ke batla fela go le botsa gore go jang mo mosong ere nna ke mekane le go dira tiro e ya me ya go tlhapa ke tlatla ke bua le lona ga sene ke bua sekolong jaanong ke direla gore ke tlhape ke kgona go ya sekolong ke ka ba tlatla ke bua le lona ga ke bua sekolong ba bogosi ke tlo dira ka Seesimane re itse e le OTT kana ke eng OOTD jaanong nna re bitsa diaparo tsa letsatsi ke apere jersey e ntsho e ke itutseng go mme wa ka ke itsetse mmaka ka para jersey ya maramatlou ka para borukhubo ke bore ke leng ka mophato wa bosupa ya wa bosupa le ditlhako tse ile ga ile gore ne ntse le lebella digatiso tsa ka o tla be le itse gore ke direkile ngwa ga o fetileng mo nngwe ya digatiso tsa ka tsa holiday edition so ka ke re so jaanong ke ya sekolong ke tla le bona ga ke boa sekolong
jaanong ke fetse go fitlha gae gona jaanong ke batla go robalanyana ke patlame ke theose matshwafo ke iketlenyana and then ke tla bua le lona fa ga sena ke fetsa go robalanyana. Ba bogosi nako e ntshile ga e mo nakong yaka ke tlo bua le lona ga ke wa sekolo gona beno ke itlhaganetse go ya sekolong then ke tla bua ga ke boa. Ba bogosi setse ke buile gae jaanong ke ne ke nga le bontsha diaparo tse ne ke di apere gompieno jacket jersey ke ya ko Mr Price ke rekile ke nagana gore 4 years mengwaga e mene e fetileng polo neck ke ya go Truetse jean le yona ke ya go Truetse and then ditlhako tse ne ke di apere maabane so yeah setse ke buile gae and so jaanong gona benong ko fetola ko tlhobela diaparo tse ke apare tse di nsiametseng I would say and then go dira ditironyana mo laptop. I'm fed up with changes. Come pick me up cause I just wanna see the light. I wanna be weightless. Teach me to fly, I won't be coming down. Could somebody wake me up? Ba bogosi ke feditse go dira entle ga ke fetse ke ne ka tseya break nyana ka tswanyana ka tsamayanyana mo mebileng ke kgone go emanyana ke relax ke theose mafatla jaanong gona jaanong ka itse ka itse gore ke dira tiro e maswe go se kana ka selo e ya go dira gatiso ya video ka itse gore ke dira tiro e maswe go le ruri mme ka le tshepisa ka moso ke tlo dira tiro e bonolo ebile e kgatlhisang jaanong ke batla go patlama mo mpetong ke nagana gore ke tlo tswalla gompieno e be ke tswalla pele ka gatiso e ka moso tla le buana ka moso. Ba bogosi ke tsatsi le latelang ke tsogile ka dira tiro ya me ya go edita video ka ja dijo tsa mo mosong jaanong ga ke tlo gore go ira mme fela ntho ngwe le ngwe gore go ira gompieno ke tlo e gatisa ke le bontsha yone. Ba bogosi re fitlhile mo bokhutlong ba letsatsi la gompieno ke tlhotse tsatsi le lotlhe ke dira ditiro mo computereng ke lokisa dilo for channel e le ke lokisa le di gatiso tse di tlang tsa video mo channeleng. Ke itse ke dira tiro e maswe go se kana ka selo ya go
gatisa video matsatsi a fetileng le gompieno ke ne ke akantse kgotsa ke ne ke ratile gore nka dira tiro e bonolo jaaka ke tshepisitse mabani mme ke ne ke ka palelwa go dira jalo gonne ke mo maemong a sitisang gonne go batho bantsi ba ke ba itseng ba ba re sileng mo lefatsheng le ga ba sa tshela ebile ke ikutlwa ke lapile mo moyeng ka mo le taba gore ga rena metsi ga go thuse jaanong ka gonne go jalo ke batla go tlisa gatiso e mo gonne ke kgale ntse ke leka go gatisa mme go ntse go sa tsamaye sentle ke a itse gore gatiso e like ga ke itse gore ke itse gatiso e ne e sa kgatlhise mme ke lekile ka bojotlhe ba ka go dira gore like in a fruitful, I would say. So ka gonna go njalo re fitlhile mo bokhutlhong ba gatiso e ke kopa le subscribe le like le comment engwe le engwe e le batla go e commentang ke kopa le se ke la lebala ke la ka tsa gore la pare kwa nna ya bokhosi ya go nna le matlhagatlhaga le matsetseleko ke la ka tsa ga le itumeletse gatiso e ya video jaaka ke ikhutlisa ke tlo simola e ntšha ka moso ke tlhalosa maikutlo a ka le gore ke mo kae ka kakanyo ya ka ke leboga fa le lebile gatiso e